انا عايز اسال سؤال واحد بس، هو ليه منتخب مصر دايما عامل زي الزمالك؟ يعني انت عندك الدفاع ورا كله تمام، بترقصوا عادي، العيال بترقص عادي. عندك العيال كلها بتضغط على اللي معاك كوره، واللي معاك كوره كل الناس بتروح له. طب ليه؟ انت ماسك واحد، يعني انت ماسك واحد، خليك واقف جنبه، عشان ده لو انت واقف معاه اللي هيلعب الكوره ده مش عارف يروح له، مش عارف يديله كوره. ماشي ماشي، ما اختلفناش، احنا فايزين دلوقتي 1-0 ضربة جزاء، تمام. بس يعني برضو ما ينفعش يبقى انت اي حد معاك كوره انت بتضغط عليه. اه انت معاه واحد اصلا كده كده بتضغط عليه، تمام. لكن ما ينفعش انت تسيب اللعيب اللي معاك، العيال اصلا سريعه بالنسبه لك، وانت تروح كله رايح ليه، تمام. في نفس الوقت ما ينفعش العيال تقعد ترقص فيك كده، هم عندهم سرعات ماشي، يعني انت عايز تضغط وتجيب جون، يبقى يا باشا لو سمحت يعني حاول تلعب على الاوفسايد، حاول تلعب على الاوفسايد عشان العيال دي ما ترقصكش. يعني هم بيلعبوا كوره، بيلعبوها بينيات او بيلعبوها عاليه او ايا كان، هيبقى اوفسايد، مش مشكله خلاص يبقى اوفسايد. لكن ما بيبقاش شكلك وحش، يعني ما تخليش شكلك يبقى وحش. يا رب يا رب نفوز.